Iyo usomye amateka n'amakuru ku gihugu cya Turukiya ntabwo bigutwara igihe kinini kubona ko ari kimwe mu bihugu bidasanzwe bitangaje bifite ubuhangange bikagusunikira gushaka kukimenyaho byinshi. Bimwe mu bigusunikira gushaka kumenya iki gihugu birambuye birimo uburyo iki gihugu cyavutse nyuma y'intambara z'urudaca aho ubwami bwagiye bwigarurira ubundi. Izina rya Turukiya cyangwa se Turkey mu cyongereza naryo ubwaryo ryagusunikira gushaka kukimenyaho byinshi kubera ko ni igihugu cyitiranwa n'inyamaswa twe twita dendo. Ni igihugu gifite amateka akomeye uretse kuba yiganjemo intambara, ariko hari n'ibindi nko kuba ari cyo gihugu cyubatswemo urusengero rwa Gikristo rwa mbere ku isi. Nicyo gihugu kivukamo mutagatifu Nikola waje kuba Santa Claus cyangwa se Père Noël. Binemezwa ko igiceri cyabayeho bwa mbere ku isi cyakorewe muri Turukiya. Iyi kawa tubona uyu munsi tuyikesha abanyaturukiya kubera ko nibo ba mbere bayisangije abanyaburayi kugeraho ikwiriye isi yose. Kugira ngo wumve neza ko ari ikintu kiri mu muco wabo, ikawa ishobora gutuma umugore muri Turukiya ati umugabo we basezeranye kubana karamata akigendera rwose yashaka akajya ku wundi mugabo. Impamvu ya byose ari kawa, ndetse hari na gatanya ishobora gutangwa rwose kubera impamvu zifitanye isano na kofi cyangwa se ikawa. Turukiya ni igihugu gifite ubuhangange mu nzego zitandukanye nk'igisirikari, ububanyi n'amahanga, ndetse hari n'abajya kure bakavuga ko mu gihe turimo kwinjiramo rwose Turukiya ari umukandida mwiza ku mwanya w'igihugu kizica kigakiza ku isi yose. Muri make ishobora kuzaba umuyobozi w'isi. Ibi abantu babivugishwa n'iki? Babihera ku mpamvu nyinshi nazo tuvugaho muri iki kiganiro. Ibi byose kugira ngo Turukiya ibigereho 100% biracyayisaba gukora ibidasanzwe kubera ko uyu munsi hari bigikenewe kongerwamo imbaraga. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Turukiya twamenye nka Turukiya ariko ikaza guhindura izina iyoborwa na Recep Tayyip Erdogan. Ni igihugu giherereye mu mwigimbakirwa wa Anatolia nawo uherereye mu burengerazuba bwa Aziya. Igice cy'uyu mwigimbakirwa gito giherereye nanone mu burasirazuba bw'Uburayi. Aha bivuze ko igice kinini cy'ubutaka bwa Turukiya giherereye muri Aziya urebye nko ku kigero cya 95%, mu gihe igice kiri mu Burayi cyo kiri kuri 5% gusa. Ariko nanone ntabwo bibuze iki gihugu kuba kibarizwa mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Turukiya ihana imbibi n'inyanja yirabura mu majyaruguru naho mu burasirazuba igahana imbibi n'ibihugu birimo Georgia, Armenia, Azerbaijan na Iran. Naho mu burengerazuba Turukiya ihana imbibi n'inyanja ya Aegean, Ubugereki na Bulgaria. Turukiya ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 85. Abenshi muri aba baturage nabo mu bwoko bw'abaturks ndetse n'abakurde. Abakurde bihariye 28% by'abaturage bose ba Turukiya. Aba bose baba ku buso bw'iki gihugu bwa kilometero kari 783 na 356. Turukiya kandi umubare munini w'abayituye nabo mu idini ya Islam. Nicyo gihugu gifite abaturage bakiri bato benshi kurenza ibindi byose byo mu Burayi. Ndavuga ibi kubera ko impuzandengo y'imyaka muri iki gihugu ni 31 y'amavuko. Ni mu gihe abaturage bari hejuru y'imyaka 60 y'amavuko bari ku kigero cy'9%. Ikizere cyo kubaho muri iki gihugu ku bagabo ni imyaka 74, mu gihe ku bagore ari imyaka 80. Abanyaturukiya bavuga indimi gakondo nibura 30, ariko urukoreshwa cyane ni Igiturke, cyane ko ari rwo rurimi rukoreshwa mu butegetsi. Gusa ntibibuza ko n'izindi ndimi zihavugwa zirimo Icyarabu, Kurmanji, urwitwa Zazake, urunguru banarwita Zaza cyangwa se Dimli. Hari n'izindi nyinshi. Ankara niwo murwa mukuru wa Turukiya. Ni umujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu. Istanbul ntabwo ari yo murwa mukuru, ariko nanone Istanbul niwo mujyi munini muri Turukiya ndetse ukaba izingiro ry'ubukungu. Istanbul irimo agace k'ubucuruzi kazwi cyane nka Grand Bazaar. Ni agace gakomeye karimo nibura imihanda 64 kandi iriho amaduka 4000. Ibi byose byatangiye mu kinyejana cya 14. Indi mijyi ikomeye ni nka Izmir, Bursa, Antalya n'indi. Amateka ya kera cyane avuga ko Turukiya y'ubu ngubu aho yubatse ari wo mwigimbakirwa wa Anatolia hahoze hatuwe kuva kera cyane. Hari hatuye abaturage bitwaga ba Hittite, aba Phrygians, aba Lydians n'aba Urartians. Icyakora nyuma haje kuba mu bwami bw'abami bw'abaperse. Nyuma haza kwigarurirwa na Alexandre le Grand wabaye umwami wa Macedonia hari mu kinyejana cya 4 mbere ya Yezu. Nyuma nibwo hahindutse ubwami bw'abahellenistique
nabwo buza guhinduka ubwami bw'abami bw'abaromani. Nyuma kuva mu mwaka wa 330 kugera mu 1453 habaye ubwami bw'abami bwa Byzantine. Umurwa mukuru w'ubu bwami icyo gihe wari Constantinople, ari nayo yaje kuba Istanbul. Aba Byzante icyo gihe basigasiye umuco w'abagereki n'abaromani, ariko amakimbirane y'imbere mu butegetsi aza gusenya ubu bwami bw'abami. Ubusanzwe amateka avuga ko ijambo Turkey ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 19. Ni ijambo rikomoka mu Giturke risobanura gukomera cyangwa se kwera k'urubuto cyangwa imyaka. Icyakora nyuma yaho baje kuryita itungo rya dendo kubera ubucuruzi bw'ayo matungo bwaberaga hagati ya Turukiya n'Ubwongereza. Repubulika ya Turukiya yavutse nyuma y'ubwami bwa Ottoman, itangizwa mu mwaka w'1923 itangijwe n'umugabo Mustafa Kemal Atatürk. Kuva Turukiya yaba repubulika imaze kuyoborwa n'abakuru b'ibihugu 12. Uwa mbere ni Mustafa Kemal Atatürk wavutse mu 1881 apfa mu 1938. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 29 mu kwezi kwa 10 mu 1923, ayobora imyaka 15 n'iminsi 12, avaho ku ya 10 y'ukwa 12 mu 1938. Yasimbuwe na Ismet Inonu, uyu yavutse mu 1884 apfa mu 1973. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 mu 1938, ayobora imyaka 11 n'iminsi 192. Yavuye ku butegetsi ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 5 mu 1950. Undi ni Celal Bayar, yavutse mu 1883 apfa mu 1986. Yabaye perezida ku itariki ya 22 y'ukwa 5 mu 1950, ayobora imyaka 10, avaho ku itariki ya 27 y'ukwa 5 mu 1960. Undi ni Cemal Gürsel, yavutse mu 1895 apfa mu 1966. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 26 y'ukwa 8 mu 1961, amaraho imyaka 4, avaho ku ya 29 y'ukwa 3 mu 1966. Undi ni Sevdet Sunay, yavutse mu 1899 apfa mu 1982. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 3 mu 1966, amaraho imyaka 7, avaho ku itariki ya 28 y'ukwa 3 mu 1973. Undi ni Fahri Kortürk, yavutse mu 1903 apfa mu 1987. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1973, amaraho imyaka 7, avaho ku ya 6 y'ukwa 4 mu 1980. Undi ni Kenan Evren, yavutse mu 1917 apfa ejo bundi mu 2015. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9 mu 1980, amaraho imyaka 3, avaho ku ya 7 y'ukwezi kwa 11 mu 1983. Undi ni Turgut Özal, yavutse mu 1927 apfa mu 1993. Yabaye perezida ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 1989, amaraho imyaka 3, apfa akiri ku butegetsi ku itariki ya 17 y'ukwa 4 mu 1993. Undi ni Suleiman Demirel, yavutse mu 1924 apfa mu 2015. Yagiye ku butegetsi ku itariki ya 16 y'ukwa 5 mu 1993, amaraho imyaka 7, avaho ku itariki ya 16 y'ukwa 5 mu 2000. Hanyuma undi ni Ahmet Necdet Sezer, yavutse mu 1941, ajya ku butegetsi ku itariki ya 16 y'ukwa 5 mu 2000. Yamazeho imyaka 7, avaho ku itariki ya 28 y'ukwa 8 mu 2007. Wa 11 ni Abdallah Gül, yavutse mu 1950. Yabaye perezida ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 8 mu 2007, amaraho imyaka 7, avaho ku ya 28 y'ukwa 8 mu 2024. Hanyuma ubu hariho Recep Tayyip Erdogan, uyu yavutse mu 1954, aba perezida nyuma yo kuba minisitiri w'intebe igihe kirekire ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 mu 2018. Ngiyi Turukiya n'ubutegetsi bwayo mu bihe bitandukanye. Ni ubutegetsi bwakoze akazi gatandukanye kandi mu bihe bitandukanye, ibyagejeje Turukiya aho tuyibona uyu munsi ari igihugu cyihagazeho cy'igihangange kandi kinakize. Kiri mu muryango w'ibihugu 20 bikomeye mu bukungu G20. Hari abajya kure bakavuga ko Turukiya mu bihe biri imbere izaba ari igihugu cy'ikinyembaraga ku isi kurenza uko bimeze uyu munsi. Ubuhangange bwa Turukiya tubona uyu munsi ndetse yewe bunahabwa amahirwe yo gutumbagira kurenza hafi y'ibindi bihugu biri ku isi, bushingiye kuki? Ni ibiki bikomeje gutuma iki gihugu gitumbagira bidasanzwe?
Uyu munsi kuba tuvuga ko Turukiya ari igihangange dushingira ku bintu bitandukanye birimo politike y'akarere iherereyemo, ubukungu bw'iki gihugu utibagiwe n'ingufu za gisirikare zifitwe n'iki gihugu. Reka turebe ingingo ku yindi. Ubuhangange bwa Turukiya bushingiye ku hantu iherereye ubwaho. Icyo nshatse kuvuga hano nuko Turukiya neza twavuga ko ari irembo mu karere iherereyemo. Mu myaka myinshi iki gihugu cyabaye ikiraro kikaba n'umuhanda w'ingenzi uhuza ibihugu by'i Burayi, Aziya n'uburasirazuba bwo hagati. Ibintu bihesha iki gihugu agaciro no kubahwa. Mwibaza iramutse yivumbuye ikimana inzira icyabaho ku bindi bihugu, habaho ingaruka buri gihugu kitakwishimira guhura nazo. Turukiya ni igenzura inzira zo mu mazi nk'iyitwa Bosphorus Strait n'iyitwa Dardanelles, zombi zihuza inyanja yirabura n'iya Mediterane. Ibi byonyine bigira Turukiya umuyobozi ku ngendo z'ubucuruzi n'iza gisirikare muri kariya gace. Turukiya ni igena utambuka n'udatambuka. Ikindi kandi iki gihugu cyabaye nk'umupaka cyangwa se uruzitiro rubuza amakimbirane yo muri biriya bice gukwira akarere kose, cyangwa se niyo wavuga gukwira ku isi yose. Mwibuke Turukiya ihana imbibi n'ibihugu nka Syria, Iraq, Iran n'Uburusiya. Iki gihugu gifite uruhare mu gutuma amakimbirane y'akarere cyane ku gice cya Syria atambuka ngo ajye muri OTAN. Indi ngingo ya kabiri igira iki gihugu igihangange. Turukiya ifite igisirikare gikomeye. Ingingo ikomeye cyane ituma iki gihugu kibarwa mu bihangange ku isi. Turukiya guhera mu 1952 yakomeje kuza imbere mu bihugu wavuga ko bidakinishwa mu gisirikare muri uyu muryango. Abasirikare ba Turukiya bahabwa imyitozo ikomeye, bafite ibikoresho bikomeye, kandi igisirikare cyabo ni ikinyembaraga mu birebana no kurwanya intambara zo mu kirere, ku butaka no mu mazi. Turukiya ifite inganda mu bya gisirikare zikomeye cyane. Mu myaka myinshi ishize iki gihugu cyashoye amafaranga menshi mu gutunganyiriza imbere mu gihugu ibikoresho bya gisirikare. Nk'ubu bakora drone zamamaye ku isi zizwi nka Bayraktar TB2, bikorera imodoka z'intambara, yewe utibagiwe n'amato y'intambara. Ibi byose byatumye Turukiya yihaza mu birwanisho, isagurira n'amahanga. Ikindi gikomeza iki gihugu mu bya gisirikare ni ingufu za nucleaire. Turukiya ntabwo yigamba cyangwa se ngo yemere ku mugaragaro uko ihagaze mu bya nucleaire, ariko bizwi ko hamwe n'ubufatanye n'ibindi bihugu byo muri OTAN rwose intwaro za nucleaire Turukiya zifite ku bwinshi. Hari intwaro za nucleaire za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri Turukiya ahitwa Incirlik Air Base. Ku ngingo irebana n'ubukungu rero, ikindi kimwe mu bihugu ku isi bifite ubukungu bukomeye muri Turukiya ni iwabo w'inganda zikora ibinyabiziga, imyambaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga, iby'ubutabire, ubwubatsi n'ibindi. Ni igihugu gitanga cyane ibyuma, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibinyabiziga. Bitewe naho Turukiya iherereye ndetse n'uburyo ifite ubukungu buhanitse, biha kugira ijambo rikomeye cyane ku bucuruzi bwo ku rwego rw'isi. Turukiya yohereza ibicuruzwa byinshi mu Burayi, mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Ikindi nuko Turukiya ari umutima w'urujya n'uruza mu bikomoka kuri petrol. Ibi bigira igihangange kandi birasa n'ibizakomeza. Nta wakwirengagiza ibirebana n'ubukerarugendo muri Turukiya. Muri Turukiya ni hamwe mu hantu ku isi hakurura ba mukerarugendo kurenza ahandi hose. Miliyoni z'abantu zituruka hirya no hino ku isi bakajya gusura Turukiya buri mwaka. Umujyi wa Istanbul twahoze tuvugaho mu kanya, witwa Cappadocia ndetse no ku mwaro wa Mediterane ni hamwe mu hantu hasurwa n'abantu benshi ku isi. Ba mukerarugendo bazana amadovize atagira ingano muri Turukiya. Ingingo ya kane igira Turukiya igihangange ni ijambo ifite muri politike mpuzamahanga. Ibi bigaragarira ku buryo yitwara cyangwa se n'ibyo ikora muri politike y'akarere. Muri kariya karere Turukiya isa niyabaye umuyobozi w'ibindi bihugu ndetse ikagira uruhare mu gucubya umwuka mubi ugaragara mu burasirazuba bwo hagati, ikanakomakoma ibihugu bya Amerika n'iby'Uburayi ishaka kubyunga n'Uburusiya na Iran. Nubwo akenshi umubano wa Turukiya n'Uburusiya cyangwa se Iran utifashe neza 100%. Icyakora Turukiya yanagiye igira umusanzu itanga mu guhosha amakimbirane nk'ayo muri Syria, Libya n'ahandi. Turukiya kandi ikwirakwiza umuco wayo hirya no hino mu karere, kandi birayifasha cyane mu kuvuga rikumvikana. Ibi babikora bifashishije itangazamakuru. Bafite Turkish TV bifashisha, ndetse gahunda zayo rwose zirakunzwe bitavugwa mu karere kose. Turukiya kandi yifashisha inyigisho za Kiislamu n'umurage wayo ndetse n'imiryango nka Organization of Islamic Cooperation mu kwigarurira akarere. Turukiya kandi ifite ibikomoka kuri petrol n'undi mutungo kamere mwinshi. Bitewe n'aho iherereye, yabaye isangano ry'inzira za gaze ndetse na petrol hagati y'uburasirazuba bwo hagati, Aziya yo hagati n'Uburayi.
uruhare rw'iki gihugu mu gucunga umutekano w'ibyo bikomoka kuri petrol n'undi mutungo kamere ni ikintu gikomeye cyane ku Burayi. Turukiya yashoye amafaranga menshi mu gutunganya ingufu kandi ibikora ibyaza umusaruro umuyaga, izuba ndetse n'ingomero kugira ngo igabanye gukoresha ingufu zituruka mu mahanga. Umuco n'amateka bya Turukiya kandi bituma iki gihugu kiba igihangange kandi birasa n'ibizakomeza. Ibi turabivuga kubera ko ubutegetsi bw'ubwami bw'abami bwa Ottoman n'ubu bwasigiye Turukiya ikuzo ritapfa gusibangana mu birebana n'ububanyi n'amahanga. Imiyoborere ya Turukiya mu karere irasa cyane n'ahashize ha Ottoman ndetse no gushaka kugumana iyo sura. Imyemerere ya Kiislamu nayo iha Turukiya uruvugiro n'ubuhangange ku isi nk'igihugu cyiganjemo abayisilamu, kiyumva nk'ikiga ry'inyuma mu isi ya Kiislamu. By'umwihariko umuryango witwa Organization of Islamic Cooperation utuma Turukiya igira ijambo rikomeye cyane mu bya Kiislamu ku isi. Turukiya ikindi kiyo ubuhangange muri byose ni ukuza hagati cyangwa se kubagarira yose biciye mu bubanyi n'amahanga ndetse n'inshuti zayo cyangwa se abambari bayo. Turukiya kenshi nta ibogamira ni kwikora. Ibi bituma ibihugu byo muri OTAN bitayishisha bagakomeza bakagirana umubano mwiza. Ibi rero biha Turukiya kuba yagira ijambo mu bibazo by'isi kandi igategwa amatwi kubera ko ifatwa nkaho nta ibogamira. Ibi bigaragarira mu buryo ifatwa nk'umuhuza mu bibazo bitandukanye. Ejo bundi twarabibonye irakorana n'Uburusiya muri Syria, ubundi igakorana neza n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nubwo Turukiya imeze ityo ariko ndetse mu minsi iri imbere ubuhangange bwayo bukazaba burenze ubw'ifite uyu munsi, ariko nanone bizasaba gukora bidasanzwe cyane ko hari ibibazo bikiri mu gihugu. Muri Turukiya ubutegetsi buriho bushinjwa ko ngo igitugu cyaba kirimo kwiyongera, bugashinjwa gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyakora ababivuga ntabwo bagaragaza ko abafungwa wenda babikora barengana. Hari kandi ikibazo cy'amakimbirane y'ubwoko bw'Abakurde kitarakemurwa n'ubu. Haracyari n'ibibazo bimwe na bimwe mu bukungu. Nubwo ubukungu bw'iki gihugu bukura cyane, ariko nanone bukunze guhura n'ibibazo by'uko ifaranga ritakaza agaciro ku muvuduko munini ndetse hakaba n'umwenda wo hanze y'igihugu ukiri hejuru. Ikindi ni amakimbirane yo mu karere Turukiya igomba kwitondamo, nubwo igaragara nkaho itivanga cyane, ariko nanone nta wakwirengagiza ko hari aho yivanze ndetse ikohereza ingabo nko mu gihugu cya Syria, Libya no mu tundi duce, aho bamwe babifashe nkaho ari ibikorwa byo kwivuguruza kuri Turukiya, ubundi yemera kwitivanga mu makimbirane.